हाई फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स आज मैं आपलोगों ओसरत आन एक नतुन टपिकर ऊपर भिडिओ लै आइसु। हाई फ्रेंड्स आज भिडिओ अति इंटरेस्टिंग हबो। जदि आपनालोक फोटो एडिटिंगर करी ভাল पाय तेतिया हले आपनालोकर कारणे आज भिडिओ अति इंटरेस्टिंग हबो। फ्रेंड्स आज आमी आलोचना करिम एनेकुवा दुटा एप्सर विषय जी एप्स व्यवहार करी आपनालोके आपनालोकर फोटोर बैकग्राउंड अति सहजते इरेज करिब पारिब। হয় फ्रेंड्स आमी आज आलोचना करिम एनेकुवा दुटा एप्सर विषय जी एप व्यवहार करी आपनालोके आपनालोकर फोटोर बैकग्राउंडखिनि अति सहजते इरेज करिब पारिब। सो फ्रेंड्स जदि आपनालोके मोर चेनेलक सबस्क्राइब करा नाइ तेतियाहले सबस्क्राइब कर दिबा लगते ओसरत थका बेल आइकनটো क्लिक कर दिबा जाते आपनालोके मैं आपलोडिंग करा एने धৰণৰ लेटेस्ट भिडिओखिनि अति सहजते चाब पारे। सो फ्रेंड्स बोलक भिडिओটো आरम्भ करूँ। फ्रेंड्स प्रथमते आपनालोके जाब प्ले स्टोरत। मैं प्ले स्टोरत जाऊँ यात गई आपनालोके ऊपर सार्च कर दिब बैकग्राउंड इरेजार। बैकग्राउंड इरेजार सार्च करार पिছত आपनालोके देखिसे यात बैकग्राउंड इरेजार आहि गइसे। एटु मैं अलरेडी इन्स्टल करि थोआ आछे। एटु एटा एप्स हल। এই एप्सটো मैं এতিয়া ओपन करिम। आपनालोके इन्स्टल करि ओपन करि लব। এনেকুৱা এটা আহিব ইয়াত লোড ইমেজ বুলি লিখা আছে আপোনালোকে দেখিছে। লোড ইমেজত ক্লিক কৰি দিয়ক। লোড ইমেজত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইমেজ যিকোনো এটা ইমেজ লোড কৰি ল'ব লাগিব। মই ইয়াৰ পৰা মোৰ ফাইলৰ পৰা এটা ইমেজ লোড কৰি লওঁ। ধৰি লওক মই মোৰ এইটো ইমেজটো লোড কৰি লৈছোঁ। সো फ्रेंड्स देखिसे मैं इमेजটো लोड कर लैसो। এতিয়া ইয়াত তিনি प्रकार আছে। এটা হল অটো, এটা হল মেজিক আৰু এটা হল মেনুৱেল। এটা যদি আপোনালোকে অটো কৰে তেতিয়াহলে আপোনালোকে য'ত ক্লিক কৰিব সেই সাইডত যিমানখিনিত আপোনাৰ আছে সেইখিনি ব্যাকগ্ৰাউণ্ড ইৰেজ হৈ যায়। সো फ्रेंड्स देखिसे এনেকৈ ব্যাকগ্ৰাউণ্ডখিনি ইৰেজ হৈ যায়। ইয়াত দেখিব পাৰিছে আপোনালোকে এনেকৈ ইৰেজ কৰি দেখাই দি আছো মই আপোনালোকক। फ्रेंड्स आपलोगे देखिए पाइसे मोर এই ফটোটোৰ এটা ব্যাকগ্ৰাউণ্ড ইৰেজ হৈ গ'ল। আপোনালোকে তাৰপিছত ডানত ক্লিক কৰিব। ডানত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত সেভ আছে সেভ বুটামটোত ক্লিক কৰি দিব। तब आपलोगे देखिसे मोर फोटोटोर बैकग्राउंड इरेज हो गई। सो फ्रेंड्स एटु एटा हल एप्स और एतिया आमी कथा पातिम आन एटा एप्सर विषय। एटा बैकग्राउंड इरेजारटो हल। एतिया आमी आन एटा एप्स सार्च करिम। यात সেই एप्सटोर नाम हल रिमुव बीजी। स्लो आछे नेटटो अलप। सो फ्रेंड्स देखिसे आपलोगे प्रथमते आइ गइसे रिमुव बीजी। यात आपलोगे देखिसे रिमुव बीजी एप्स বুলি আহি গৈছে। एटु मैं अलरेडी इन्स्टल करा আছে। आपलोगे प्ले स्टोर पर इन्स्टल कर लब। मैं लिंकखिनि डिस्क्रिप्शনত দি দিম। सो याक ओपन কৰি লৈছো মই। सो देखिसे फ्रेंड्स एनेको এটা ইন্টারফেস আহি পৰে। ইয়াত আপোনালোকে আপলোড ফটো দেখিছে। আপলোড ফটোত ক্লিক কৰিব। सो फ्रेंड्स এটা কথা কৈ দিওঁ মই ইয়াৰ আগতে ৰিমুভ বিজিৰ ওপৰত মই ভিডিও বনাইছো। ৰিমুভ বিজিৰ মোৰ যোনটো আপোনাৰ অনলাইন ওয়েবসাইট আছিল সেই ওয়েবসাইটৰ ওপৰত মই বনাইছিলো কিন্তু এপছৰ বিষয়ে বনোৱা নাছিলো। মই এপছৰ বিষয়ে আজি বনাই দিছো। সো ইয়াত মই এটা ফটো সিলেক্ট কৰি লওঁ। এতিয়া এই ফটোটো মোৰ এতিয়া আপলোডিং হৈ আছে। मैं जीतु यार आगत रिमुव बीजिर ऊपर भिडिओ बनाइছো जिसकले भिडिओ चाइছিলে তেওঁলোকে হয়তো গম পায় रिमुव बीजिर বিষয়। যদি যিসকলে চোৱা নাই মই আপোনালোকক লিংক ডিসক্ৰিপশনত দি দিম। আপোনালোকে তাত গৈ চাই ল'ব পাৰিব। সো फ्रेंड्स অলপ সময় ওয়েট কৰি দিওঁ মোৰ ফটোটো আপলোড হোৱালৈকে। सो फ्रेंड्स देखिसे এতিয়া আপোনালোকে মোৰ এটা ক্লিকতে মোৰ ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো ইৰেজ হৈ গ'ল। सो फ्रेंड्स ইয়াত আৰু এটা ভাল এটা ইয়াত সুবিধা আছে। আপোনালোকে ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো ইৰেজটো হৈছে এটুক আপুনি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ইয়াত ডাউনলোডত ক্লিক কৰি। কিন্তু ইয়াক আপুনি ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো চেঞ্জও কৰিব পাৰিব অনলাইনতে। ইয়াত এডিটত ক্লিক কৰি দিব। ওয়েট কৰি লওঁ অলপমান লোডিং হৈ আছে। এডিটত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত মই ক্লিক কৰি দিছোঁ ৰ'ব। আৰু দেখিছে फ्रेंड्स মোৰ ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো চেঞ্জ হৈ গৈছে। এনেকৈ ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো চেঞ্জ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছামতে। मैं बैकग्राउंड चेंज कर देखाई दी आसो। सो फ्रेंड्स देखिसे एनेका आपलोगे बैकग्राउंड चेंज कर पारिब। फ्रेंड्स मैं एनेका केइटामान स्क्रीनशॉट आपनाक दी दिसो आपलोगे चाब पारिब। एखिनि एनेके मैं गुटेखिनि एई एप्सर जरियते मैं चेंज करा হয়। सो फ्रेंड्स आज भिडिओটো इमानते सामৰণি मारिছো। যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে তেতিয়াহলে লাইক কৰিব আৰু চেনেলটোক সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু কমেন্ট কৰিব জনাব যে আপোনালোকক সেই দুটা এপছৰ ভিতৰত কোনটো এপছটো বেছি ভাল লাগিছে। সো फ्रेंड्स